tan ko welsinare ko juula wonde acca wonde hara o ari e dambugal janal e dambugal bakkatuji mawɗin kono wiyete ko naafigiijo faasigiijo na kefer o yewti en noon fi naafiloji ɗin feccere ɗimmere nde o naatanen e mayre o andini en wonde haray ɗe julɗe ɗe naafiloji no jogii ɓure jogii baraji moƴƴi noon no jeeya e ɓure muɗum e moƴƴereji muɗum ko wonde si tawi farillaji ɗin lelloyi ko ɗo e majje ƴettete lellite farilla be farilla e jinsu mum no mari naafilo e jinsu muɗum hajju mum no mari farilla no mari naafe zakkaji ɗin no mari farilla sadakaji ɗin woni naafe mum ɗe julɗeɗe ɗen no jogii farillaji ɗe mari naafe o yewti en wonde ɗe julɗeɗe naafe kadi ɗe kadi ko ɗe pecce ɗiɗi goɗɗe goo no waɗana wagutuji no eɓɓa ɗe naafe ɗo ɓorɗe ɗo heeɓi ɗo ɗe watte ma ko fewndu ɗo ɗe watte goɗɗe goo no accira tum ni nde welma o nde heɓuɗa feere o nde heɓuɗa corfu o yewtuno e wonde waɗnaɗe waktuji ɗen no jeeya e majje sunanu rawatib julɗele humidiraɗe naafiloji humidiraɗe e julɗele farilla ɗen ɗiɗi aɗa fana ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeƴe ɗiɗi aɗa subaka o yewti en kadi wano witiri on kadi no waɗana waktu ko ɓorde ka geeƴe juulaɗo ge fajiri ɗen feerude wano rakatul fajiri on no waɗana ko ɓorde ka fajiri feeri ɗo ge subaka on juulede julde wallu ha nden kadi no waɗana ko ɓorde ka nangen fuɗi ge towi seeɗa ɗon ha ge tumbade ka hoore weñangol no waɗana ko fewndu ka weñi o fanni weñaali ko noon kadi wano julde yarina eko wayittewno o yewtuno en ɗum ɗon hannde o yewti en ɗo wonde julde waɗugol jama to bange janngino ɗum ɗon waɗugol naafe ɗen julde jama ko beru ko nelaɗo wanno jama ko hana waɗede jama ɗulle ko naafe ɗen ka suumaye kañum e yardinago gon e weñago gon ko ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam moɓuno yimɓe o woni almami o julni ɓe julde jama hara ko naafe na julde farilla gan si goɗɗo goo sincoyi noone e naafe o mooɓi yimɓe ɓe waɗi almami ɓe juuli naafe tawana ɗilintaɗe ɗo hara e waɗi biɗe waɗi nela sayno moƴƴino nelaɗo waɗayno o wari ɗo fuɗɗani e masala nayaɓo on ɗo almasalatu rabi'atu masala nayaɓo on fi ardi rawatibi fi limore e naafiloji tabitaɗi e mum ɗin koɗi jeɗu o wi war rawatibu ko wiyete rawatib jam'u ratibatin ɗum ɗon ko rawatibu ko jam'u ko buyi gotum kun ko ratibatu wiyete ratibatu wahiya adda'imatu mustamirratu ɗum woni ko duumide e jokkodirde wahiya nden ɗon julde woni attabi'atu jokkutude ɗi fara'idol nde farillaji ɗi e wino arratib koko tabiti ko duumi ko ɗum wiyete al imamu ratibu almami tabutuɗo duumiɗo donc fewndo arɗa on ko kanko tawata ko almami inne kadi arrawatib salaire ji ɗin o neɗɗo yoɓete par mois so fonctionnaire jo ɗin jotti ɗo wiyete ko ratib ɓayno tabri lewru be lewru o hendoto lewru be lewru o hendoto jonno ɗi sunnaji ɗo ɓay hiɗi humodiri e ɗe julɗele farilla ɗe julɗele farilla ñande o ñande ɗe fillitoto idan ɗi naafiloji kadi ko fillitotoɗi o wi ɗin ɗon no jokkodiri e julɗele farilla ɗen joyi wa faidatu hadihi rawatibi nafoore ɗiɗo sunnaji tabitaɗi e mum humodirɗe e julɗele farilla annaha no ɗen ɗon tujibiru ɗe heɓɓitoyto ɗe lellitay alhalala ko jillodiri ko boni won naqsa e ko ɗuyti alladi ɗum yagaw fil faraidi ko yanata ka farillaji ko kama mada bayanuhu wano feƴƴiri noon ɓangingol ɗum ɗon wonde julde farilla nden no heɓa toon perkoye halal perkoye yani ellahoy no ka nder ara ka nder julde waɗa ha tawa ende ɗuyti haysi nde bonani few kono hara no paani fayda nde fonction ta ko kelɗi ko wattirte kon pièce ji ɗin ko on to ittete ko e ɗi naafiloji sunu rawatibu ko ɗon ƴettete si fana on ko juuli fana on tawi no woɗi toon ko geraki yeltidire tan ɗum ɗo no ɗoyti e kono o ruƴƴuno ado fana on ɓaawo fana o kadi o ruƴƴi inna ƴetteɗa watton no yande timmini joni ko ruƴƴuno ado fana kon e ko ruƴƴi ɓaawo fana kon ɗum ɗon timmintinni fana o joni alhamdulillah is ok ɗum ɗon moƴƴi ɗum ɗo joni naɓe ɗon paako ɗum ɗon yama e ko moƴƴi si tawi noon o ruƴƴano ado fana o ruƴƴoyali kadi ɓaawo fana tawi noon fana on e hoore muɗum gellaji no ɗuuɗi nder to moƴƴi ɗo gasa ɗum no waɗe à côté waɗe stand by ɗo wenge ɗon taw ɗum waɗi e konti o sunno rawati no wawi bonus si crédit on tigi si crédit on ɗum anndi ke bonus on taw no wawi consommede kono si tawi
boni si ala ka keredi o lanniyo ko ketti watta o wi wa adadu rawatibi 10 raka'atin limore non ɗi sunnaji tabutuɗi ko darɗe sappo wa hiya almadhkuratu fi hadith ibn umar ko ɗin woni jantare ɗin ka hadith mo abdullah ibn umar filli wonde o wi kanko abdullah ibn umar radiyallahu anhuma o wi hafidtu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi hunjike mi manditike mi wowi immorde e nelaɗo on raka'ataini o juulay darɗe ɗiɗi qabla dhuhri ko adi o juulugol fana adi fana wa raka'ataini e darɗe ɗiɗi o juulande ba'da dhuhri ɓaawo fana o juula woni nayi wa raka'ataini e darɗe ɗiɗi ba'da aljum'ati ɓaawo juma wa raka'ataini e darɗe ɗiɗi ba'da almaghribi ɓaawo futuro o juulede wa raka'ataini e darɗe ɗiɗi ba'da al-isha'i ɓaawo geeƴe ɗen juulama wa raka'ataini e darɗe ɗiɗi qabla al-ghadati ko adi julde subaka nde ɗum wiye qabla subhi qabla al-ghadat ɗum wiye salatu al-ghadati salatu subhi julde bimbi ghudwatan wa ashiya julde bimbi se ittiɗo juma on haray lutti darɗe sappo ɗiɗi aɗo fana ɗiɗi ɓaawo fana woni nayi ɗiɗi ɓaawo futuro woni jeego ɗiɗi ɓaawo geeƴe woni jeetati ɗiɗi aɗo subaka on woni sappo oɗo hadisi no selli ino ari ka o limi ɗo juma on kono juma on kañum e fana on koko humodiri nde wonno on tigi juulata o juma o juula kadi fana sawan en konti ɗo haray ñande woni tawi ko juma on tigi juuli ɗiɗi aɗo juma on ɗiɗi ɓaawo juma on haray ko konti lontike e o juulan ɗon aɗo fana eɗe juula ɗon ɓaawa fana o wi mi mantike mi hunjike mi wowti nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ni tun o juulirani si wonara ko ganto ko ella molanaɗo heeɓi o ŋakkinta ɗum ɗo fiw o wi kanat sa'atan la adkhulu ala nabi sallah sallam fiha o wi laatinoke e sa'a hummi nattano ka nelaɗo e on sa'a ɗon o wi fa haddathatni hafsatu hafsa nene goto an on wonɗo ka nder galle ton on o yewtimmi annahu kana ida tala alfajru wa addana almuaddinu salla raka'atayn hafsa yeetimi sonnajo nelaɗo on ɓay on fewdo ɗon o fewdo gami mi nattata ka nelaɗo sallllahu alih wa sallam fewdo ka fajiri feerata ɗon hakkon ɗon e subaka ɗon on ko on tiyi e ɓeygore mum nde o wi ɗon hafsa bandirawo an on o yewtimmi wonde si fajiri ndi ƴellitike ɗi feeri noddinowo on noddini o wi assalatu hayru min annawm salla raka'atayn nelaɗo juulay e darɗe ɗiɗi ko ɗen ɗon wonno ko o wino ga rak'atayn qabla al-ghadat wa yata'akkadu lil muslim no tentana julɗo on an yuhafida ala 12 rak'atan nde o renata o ɗuumo o mara o mofta darɗe 12 e nder leeranoga e nayde li qawli nabiyi sallllahu alayhi wa sallam sabu maako nelaɗo ka o maaki ma min abdin ala wo e jiyaɗo muslimin julɗo yusalli lillahi mono juulana allahu ta'ala towuɗo on fi kulli yawmin ñallal wo ñallal 12 raka'atan darɗe 12 tawana farilla illa bana allahu lahu baytan si wona allah mahnaymo suudu yani fil jannati ga aljanna aw illa buniya lahu baytun fil janna si wona o mahane suudu ka aljanna ko imma konngol ngol bana allahu lahu baytan ada alfi'lu mabniun ala ma summiya fa'iluhu bana allahu una allahu fa'il ma hara ko adduno ko mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu buniya lahu ma alla mahanaymo ma o mahante suudu alla mahanaymo suudu ka aljanna ma ko adduno ko on tigi mahante suudu ka aljanna fo e muɗum no anda sawa'an sammayna alfa'ila aw ja'alnahu majhulan no anda ko allah subhanahu wa ta'ala mahata suudu ka aljanna ɗeɗo 12 haray ko hono ɗe juulirte o wi wahiya al ashrul madhkuratu sabiqan ɗum ko ɗe darɗe 10 kontade ɓaawo ga ko adi kon ɗum ko ɗiɗi aɗo fana ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeƴe ɗiɗi aɗo subaka woni 10 illa annahu yakunu qabla dhuhri 4 raka'ati si wona tun ɗo aɗo fana on gonti waɗa e darɗe 4 darɗe ɗiɗi o salmina ɗiɗi o salmina non ko juula fana o watta ɗon noon ɗiɗi so juuli futuro o watta ɗiɗi so juuli geeƴe o watta ɗiɗi aɗo subaka on o juula ɗiɗi haray woni 10 taban fuɗno addugol hadise aicha radiallahu anha imo feeñi e muɗum wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam himo juulayno 4 so juula fana o wi fagad zada tirmidhiyu fi riwayati hadithi ummi habibata almadi o wi gonɗi imamu
at-Tirmidhi mo ɓeydi ka filla e hadisi mo Ummu Habiba fillani en feƴƴunoɗo on mo ɓaawo wonde o wi arba'an nayi darɗe nayi qabla dhuhri ko adi fana wa raka'atayni ba'daha e darɗe ɗiɗi ɓaawo fana on wa raka'atayni ba'da al-maghrib e darɗe ɗiɗi ɓaawo futuro wa raka'atayni ba'da al-isha'i e darɗe ɗiɗi ɓaawo geeƴe ɗen wa raka'atayni qabla salati al-fajri e darɗe ɗiɗi aɗa julde fajiri nden hara ɗiɗo piɗɗinirama hawrata ko darɗe sappo e ɗiɗi nayi aɗa fana ɗiɗi ɓaawo fana on woni jeego ɗiɗi ɓaawo futuro woni jeetati ɗiɗi ɓaawo geeƴe woni sappo ɗiɗi aɗa subaka woni sappo e ɗiɗi ari hadis wonɗo kadi hadis Aisha radiyallahu ta'ala عنها طيب لعله سيأتي به ولما ثبت eko tabiti kadi fi sahih ka deftere sellude e wi hakkude mashariga e maghariba ɓe luutolisi inama o fi sahihi so tawi ko wondirɗo kamɓe funnagueyankoɓɓe ɗum ko e Hijaz on e Khurasan biladu ma wara an nahar hinde e sindi e ko waji taw noon ɓen ton fof e Sham so winni wa fi sahihi noka sellude hara koye fani ko Sahih Bukhari al-maghariba ƴettu karamokoɓe wonnoɓe Misra ha Qayrawan al-maghrib al-arabi ha Andalus ɓeɗo si ɓe inni wa fi sahihi noka sellude hara ko Sahih Muslim ɓe to ƴetti ko Sahih Bukhari ɓuri sellude ɓe ga ƴetti ko Sahih Muslim ɓuri sellude kono si waɗi itlaq wa fi sahihi noka sellude wala ɓe no yirti e ɓurde sellude nden ka mum kono ko ɓuri sellude kon Sahih Bukhari ɓuri sellude o wi noka sellude min hadith Aisha ko fande ko Sahih Bukhari hadith mo nene min Aisha filli radiyallahu anha qalat o maki kanko nene min Aisha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah on laatinoke la yada'u o tertatako o accata arba'an darɗe nayi qabla dhuhri ko adi fana o tertano ko ɗum few dumoduno e muɗum nayi taw o juulay ɗum noon si o juula fana ɗon ɗo holli wonde mo heɓi feere no moƴƴi e makko yo juuru taw darɗe nayi aɗo fana ɓaawo fanango watta ɗiɗi ha no wirɗen ɗo ni kono wa min annasi mahrumun no wodi e yimɓe ɓen ɓe kata ɓe ɗalama moƴƴereji ma ɓe ɗali hoore maɓɓe moƴƴereji no wodi woɓɓe ɓe haccitande mum ala e ɗe naafe fe ɓe ari o fayda ka dande sakkitinde si salminama ɗo yo salmine tawa hiɓe jogii paɗe maɓɓe ne ɓe dari ka dambugal a sikkay koye hoore ƴulɓe reyite ɓe jooɗino fende koɓe tayyoto ɗum ɗo ko katano kaɓan no waawi haaji no yanta tawa si on tigi o salminali tigi o yahi o nangi on haaji ɗon haaji on bona ɗum ta ɗum wonu hara an ñande woñande no duumi ɗum tu an wonata ka juulida dembata arata aɗo darnede naafa seeɗa jantoɗa inde Allah seeɗa janga Qur'ana seeɗa ma si tawi salminama wonta ɗon seeɗa naafa ha gayna jantoɗo waɗa baqiyatu salihat naafa janga ɗon Qur'ana seeɗa inde lewru ɗum awa ɓete haysi ko laabi tati ma laabinayi waɗa on tigi no dogat ɗum la kono on tewde raɗade ko ɓuuri mo ƴanade e o aduna no ɓuuri e ƴanade few ɓurɓe en wakkilade gerdino e o ha o laawoyke few ɓe heɓali koɓe yangi ko fof sina ɓen ko Allah windanno ko noon jokkirta ko sunnatullahi on toyi ƴettu e nder tamma on waɗa ɗum ɗo inchallah ɗum ɗo a eltay wonki maki wakkilaki fi waɗugol dewal fi ko tawoya jang o wi wa akadu hadihi rawatibi ko ɓuri tentude e ɗi sunnaji tabitaɗi e mum ɗo lintaɗi ɗo ɗeɗo darɗe sappo e ɗiɗi ko ɓuri tentude e majje raka'ata alfajiri o darɗe ɗiɗi julteɗe ɗen si fajiri feeri wahuma sunnatul fajiri alqabliya ɗen ɗon woni sunna fajiri ndin adiyankoje ɗe yani aɗo subaka on juulede awa subaka juulama haray naafe ala naafe ni tum aɗo subaka on kono ko ɓaawo peeral fajiri ndi ko ɓay ko si fajiri ndin feeri noon si ɗe juule ɓe inna darɗe ɗiɗi fajiri ɓay ko fewndo ɗon ɗe juulete waɗa on ɓe inna raka'atay adduha darɗe ɗiɗi walluha ɓay ko fewndo walluha ɗe juulete ɗeɗo ɗiɗi juuleteɗe noon si subaka juule ɗe ɓuri tentude e ɗi naafiloji ɗo fuu e to si fuutotoma e ɗeɗo darɗe sappo e ɗiɗi ma ɗe darɗe sappo ɗo si woday fuutiɗe wota ɗeɗo ɗiɗi aɗa subaka taɗen tawe ɗon de taɗen tawe fuutiɗe ɗen few ɗen ɗo kan eto maraɗen ɗon duumuɗa e ɗen ɗon hara ɗen ɗo fuutata wakkil li qawlihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tamma ko nelaɗo mo o maaki raka'ata alfajiri darɗe ɗiɗi fajiri ɗe hayrum ɓuri moƴƴude min adduniya edi aduna on wa ma fiha e ko woni e makko o aduna ko e ko woni e mum no ɗuuɗi koye ɗe jawle wonɗe o aduna ɗo eɗine maaji e moƴƴiri e teddule laamuji muɗum jawle muɗum ɗum ɗo fuu ko Allah yoɓoyta goɗɗo kon so o juuli darɗe ɗiɗi aɗo subaka on aɗo hakkunde fajiri feere goɗe subaka joddi ɗum ɗon no ɓuri ko woni aduna kon fof jagano mawɗo wa li gawli aishata radiallahu anha e sabu konngol nene men Aisha yo Allah weltanamo weltano sahabaɓe fof wattidaki maɓɓe an hatayni rakatayni o wowli fii ɗeɗo darɗe ɗiɗi o wi'i
walam yakun yada'uhuma abada. Nelaɗo laata nookino tertoɗeɗo no accade fiw safaran wa hadaran. Haysi ko setejo si nelaɗo himo e hoore voyage ma himo ka makko ko ɓuttu ko gere ɗeɗo accataɗe, o ronkata juulugol ɗeɗo. ɓayno ko kanko woni ñentinteɗo men, ko kanko woni almami men, ɗeɗo o accitali ɗe, o tertaki ɗe few ɗe, o duumodu e majje. enen kadi wakkilo ɗen hara ɗeɗo futaki. Almasala alhamisa, masala jawabo on, hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. ñawore witri on e ɓural witri on e wagutu witri on, fewdo makko, fewdo honde witri juulete. hukmuhu ñawore witri on sunnatum muakkadatun, ko sunna tentuɗo, sunna tentinaɗo. hassa alayhi arrasulu sallallahu alayhi wa sallam wa raghaba fihi. nelaɗo on hirjini wakkili fi juulugol witri on, o rerɗini kadi yimɓe ɓe yiɓe juulu witri, o waɗani ɗum campagne, o noddi ɗum, o wowli ɓure muɗum, o jeeji mofteɗen yoɓe waɗu. faqala sallallahu alayhi wa sallam, laɗono maaki, inna allaha witrun, tabiti wonde allah ko fuujuɗo ko goto pe, yuhibbul witra, emo yiɗi kadi julde witri nde, emo yiɗi. si neɗɗo wiyetama wonde allah no yiɗi ɗum ɗo, modi ko ha ɗon wawanɗa goɗɗo waɗangol mo campagne fi hunde de. allah no yiɗi witri, ko o fuujuɗo mo yiɗi o witri, ɗum ɗo nelaɗo jeeji en wonde yen waɗu ɓay o yettiken allah no yiɗi. wa qala sallallahu alayhi wa sallam, nulalallah maaki kadi, ya ahla alqur'ani, ono yimɓe alqur'ana, faadaki ɗo hunjiɓe ɓen tum, o gomɗinɓe wonde alqur'ana ko deftere mum, ko constitution muɗum, sharia mum hooli no gomɗini, mana ko julɓe ɓen maaki awtiru waɗe witri, juule witri ɗo ko yamiro, juule witri. fa inna allaha witru yuhibbul witra, allah ko fuujuɗo mo yiɗi witri. ɗum ɗo fayin ko rerɗingol mofte makko de fiyoɓe juuɗu witri hara ɗum laawaki ɓe fuutaki. wa waktuhu, waktu witri on honto fuɗɗoto honto hattata. o wima bayna salati l ishai, ko hakkude julde geeƴe ka salmina, wa salati l fajri, e julde fajiri de, bi ijma'i l ulamai, e fottangol karama koɓɓe wonde ko hakkude ɗon woni waktu mum on. o juulani ɗon haray o yoɓoye, kono ko ɗon woni waktu fi tottugol. li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, ko sabu golle nelaɗo ɗen ko ɗon ko juuli witri. yiyaka wonde o juuli witri harana hakkude geeƴe juula ɗon e fajiri ni feeru. wali gawlihi, e maaku makko on kanko laɗa ka o maaki, inna allaha amaddakum bi salatin, allah ɓeydani on julde, hiya nden ɗon khayru lakum, ɓuri on moƴƴande, min humri na'ami, edi nemoraɗi boɗeji, edi geloɗi boɗeji. kamɓe arabu ɓen to jeyano e jawle maɓɓe ɗe ɓe yiɗuno moƴƴi, e fayda jawle maɓɓe principal ɗen ko geloɗi ɗin, ka nemoraɗi ko geloɗi e kanŋe. ɗum ɗo ɓiɓɓe nayi boɗeji ɗin ɗiɗi, ne ko geloɗi ɗin kadi ko jogiɗi couleur boɗe on ɓurani ɓe, hay ɓaleji ɗin ma fungitiɗi ɗin. neɗɗo noon ko yewtete ko famata ko ɓuri hittude neɗɗo kon sa falamo piyande misal fi ko ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗo waɗantama, mana nde julde ɗon no ɓuri e heɓugol jawle hittude ɗen. o wi salatul witri, ɗolle ko julde witiri nden. waktu mayre on ma bayna salatul ishai, ko hakkude julde geeƴe nden ila tulu'il fajri, ha fajiri ndin feera. hakkude ɗon allah ɓeydani on julde goo, kono waɗi waktu mayre on ko hakkude ka geeƴe juula ɗon e fajiri ndin feeru. no yeddonira ɓodde ka fajiri ndin feeri ɗon e subaka on, ɗon ko e waktu witri on jeeya, kana haray ka fajiri feeri o haray waktu e witri on lanni. jumhur en ɓurɓe ɗuɗde ɓe no yaari ka fajiri ndin feeri haray hande kadi waktu e witri lanni. si on tigi juulo yiɗon hakkude ɗon e subaka on ko yoyu, kono yiyama e sahabaɓe nayo siyonami faayi, ɓe juulayno witiri on ɓaawo fajiri ni feerude, hakkude ɗon e subaka on juule. woɓɓe inni ɗum ɗon piyodira ɗa ɓe yoɓu, ɓe heɓano feere so ti heɓano feere juulugol ɓodde ka fajiri geeƴe juula ha fajiri feeri, tawi no wawi lombugol ɗon witiri hakkude ɗon e subaka on juulede, ɗi ko yo juulu. kono yanni haray ko gada ka ko ada, woɓɓe inni ko gada on ko yoɓugol waɗi waktu on feƴƴi, woɓɓe inni ko ada on ko tottugol waktu on no continue ha tuma subaka on juula. kullin ko hani kon ɗon tigi juulo witiri on ado fajiri ndin feeri. o wi fa ida tala al fajru fala witra, o wi si tawi fajiri ndin feeri mo addi ɗo, si fajiri ndin feeri hara witiri alande. gadli gawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa salatu layli mathna mathna, sammako laɗo kaw maaki julde jemma nden ko ɗiɗi salmina. fa ida khashiya ahadukum, si goɗɗo e mon no huuli asubhata, subaka on hewtu tawa o juulani witiri on, salla yo julɗon raka'atan darde wayde tan wotere tuutir lahu, nde hombana mo, nde wanna mo witiri, nde fuujinana mo, ma kadi salla ko
juuluno ko ɓaawo. Oɗo hadis طبعا نفوت أسأل لقول مكة نسوا جند لوك سوا جند إمام البخاري. هذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. ويلون لوك دليل وكتين دينتا وند ينتقول وقت وتر يوم سبوا يلي تقول فجر كفجر نفيريو هراي وقت وتر لاني. قال الحافظ بن حجر إمام الحافظ بن حجر وأشرح منه كبور فين يدكون أورو حديث يعني في الدلالة كتين دين قول وند سفجر فيري هراي وقت وتر لاني وبي كبوري تين دين تقول لا بكم هايو حديث له ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره. كوكو أبو داود فيلي حديث ما أبو داود فيلي إمام النسائي أبو عوانة وبقوي حديث المسلي وند أن ابن عمر كان يقول وند عبد الله بن عمر ولاتنكو هم إنينو من صلى من الليل مجولي إمرد جمع فليجعل آخر صلاته وترا يوادو كسكتيكو إجولد مكو جمع وتر هم بلا وتر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك وبي سبنا نلادو الله أنتبتي وند ولاتنكو هم يبرينو وند منافي جمع يوادو جولد مكو إندر جمع hara ko nde hombirte ko nde sakkitorte ko witiri on. Fa ida kana alfajru si tawi woni fajiri ndin laatike ndi feerimman ko kadi dhahaba kullu salati leyli wal witru haray julde jemma nden foppu yahi hay witri yahi. Si woni ha fajiri ndin feeri haray naafugol jemma ngol lanni haray witri kadi lanni. Ko gonga makko ɗum ɗo sarih jiddan fi dalala bi anna waqta al witri yantahi bi tulu'i al fajr. wonde julde witri nden lanniray feerugol fajiri ndin bimana hande kadi si on tigi juuli witiri o ɓaawo fajiri ni feerude yo andu o yoɓi kono waktu mum on yalti laawi kono o yoɓay goy o juulay goy mi anda so addino ɗo kono ɗum kan no ari hadisaji goɗɗi goo. O wi wa salatul witri akhiru الليل وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله. وجولغل وترون كلانو دي جمع رمبوري موجود إدي جولغل وترون كفوتو دي جمع مانا جولغل كيدرن تون جولا وترون أجوي غل ها وانو سنكر إغوط تاكو كفجر نفيرت دون جولو يدون وترون كساكن تينغو غل كو رمبوري موجود كونو كسيتاوي on tigi no felliti wonde witron lawatako e ɗamina gol kadi wonde on tigi moto jemma o nafa ko fi on rumburi moƴƴirde ko fi wota on tigi o waɗu witiri on ɓaawa geeƴe ɗen tun o sikka ɓahimo ronki so waali keɗo o finata ɗo e noddinade subaka o calugite nangoyamo ma o heɓa softede o yimmo yo nomo tawa yandi yo naafa o naafa hande kadi o wattata witirande kadi ɓanla make la witirande fiɗayde ti witiriji ɗiɗi wattake jemma goo. Joni so naafoyiɗon hande kadi o fillata ko witiri o idan ɗanno maki waɗe sakkitode julde mon ne jemma witiri ɗo wata wadde witiri o waɗi ko sakkiti e julde makko ne jemma harana witiri ko sabu ɗon ɗon innayi on tigi nennu ha o waɗa witiri on ka lannode jemma o wilakin kono yustahabbu ta'jiluhu awwal al-layl liman dhanna annahu la yaqumu akhir al-layl. ko woni tun no yiɗa yaccingol witiri on ka arande jemma wonande tanƴiniɗo o immoytako ka sakkitode jemma o wawa juulugol witiri liman dhanna koyre yananaɗo tanƴiniɗo ha ɓatti fellutude annahu no kanko la yaqumu o immoytako akhir al-layl ka lannode jemma o naafa o watta ɗon witiri on. wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhir al-layl ko ɓuri moƴƴude kon no yiɗa nennugol witiri on tanƴiniɗo ha ɓatti fellude wonde o immoyto ka lannode jemma o naafa o hombira ɗum ɗon witiri o. lima rawahu jabirun sabu ko jabir ibn abdillah ibnu haram al ansari filli kon radiallahu anhu wa an abihi anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam qala wonde laɗalla maki man khafa mo huli allah yaquma min akhiri leyli wonde o wawoyta o immoytako ka lannode jemma mo huli ɗum fi wota o ronko immoyade ka lannode jemma falyutir awwalahu yo waɗu witiri on ka arande jemma ka fuɗɗode jemma wa man tami'a mo tanƴini an yaquma akhira leyli nde o immoyto ka lannode jemma o naafa o waɗo e witiri fal yutir akhira leyli yo waɗo e witiri on yo witiroy on yo witir mana juuli witiri on ka lannode jemma fa inna salata akhiri leyli sabu juulugol ka sakkitode jemma mashhudatun no seeda wa dhalika afdal ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude mashhudatun no seeda no tawa honɗum seedi ko honɗum tawi haqqille neɗɗo on haray ɗon hino deeƴi no tawa ɗon haqqille tawete ka julde ko waɗi bigi baga on ala ko aduna on fof no deeƴi fof no wi yen no wiya wonde malaika ɓe kadi haray hiɓe tawa ɗum o ɓernde on tigi nde haqqille makko ɗen fof harano ka nder julde kono so tawi ya juurude otoje no sonude ɓe no sonkude aduna fof woyo wayare no ɗuuɗi haray haqqille ɗen ala ɗum fayda haqqille ɗen ora wa dhalika afdal ko non ɓuri moƴƴude oɗo hadith o taƴi haala kam fewɗi hadith on no ka sahih muslim al mas'ala
السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته صفة مبادي no witri julirteno e limore darde ko witri julete ko witri ko darde jil ko honno witri julirte o masardo ko dum dabbitanta en yeto en fengina en wonde ko ni fala julde witri a andi bural witri ngal a jetti annu e wonde hande kadi worde hande kadi a ronkata julgol witri imma si tawi hida ronki hida tampi hida yahi madina gerde wopodire sariyoji e kote ha hewtirido karam yangi ambutiyaz tanginaki immo e gol jemma nafa jula witri on ka fuddode jemma bawo geñe fitayida denyane da softi da fowti a nyallutuma aron ka acco yaaka lannode jemma fo e munu jonno ko honno julirta o wi do al witru aqalluhu raka'atun wahidatu witri o buri fandude e mudum ko darde wote bayna feccere darde ko darde wote ne ko dum buri fandude ko witri julete li hadith ibn umar wa ibn abbas marfu'an sabu hadith wa abdullah ibn umar e abdullah ibn abbas filli be tawni muhabe hotno kanala sallallahu alaihi wasallam marfu hadith al marfu huwa alladhi wasala ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw rufi'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wonde lano maki al witru raka'atun min akhir al layl witr ko darde wote re kalannode jemma odo لفظ من نكسر مسلم ولحديث ابن عمر الماضي قريبا حديث عبد الله عمر في اللني باودو ووي صلى ركعة واحدة توتر لهم قد صلى ووي صلاة الليل مثنى وإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح صلى ركعة توتر لهم قد صلى ووي جلد جمع كونير ديدي سيونتي هولي تفاجر نفير يو جور دان ووتر den don hombanama ko juruno ko wanno shafu won ɗiɗi wa yajuzu lwitru bi 3 raka'atin no dagino waɗirgol witri darɗe tati ɓe hadithi aisha radiyallahu anha tabu hadith munen men aisha filli Allah weltanamo anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an nelaɗo Allah latino ko himo juulayno darɗe nayi fala tas'al wota landude an husnihinna e moƴƴugol ɗen darɗe ɗon wa tulihinna e juutugol ɗe bimana no miijorɗa wo hiɗe juuti hiɗe laba hiɗe ɓuri ɗum thumma yusalli arba'an refti kadi noon o juula kadi fayin nayi ɓawo salmiɗeɗa nayi fala tasalan an husnihinna wa tulihinna wota lando fi moƴƴugol ɗe e juutugol ɗe thumma yusalli thalathan refti o juula noon tati o tati ɗon woni witiri woni jelu darɗe 12 zahiru laf ko feeni koye konngol ngol wonde ɗe nayi o tokkidirayno ɗum mutabadil kono o hadis mo wiɗen ɓaawo ga salatu leyli masna julde jembana ko ɗiɗi ɗiɗi o en karama koɓɓen no yaltiri wonde o waɗayno ɗiɗi o salmina watta kadi ɗiɗi o salmina oɗo ɓayi ɗi juuti o darto e majje ha so heɓi nayi on o fowto ɗon tawa fowto ɗon ko juuti non so yimmo kadi o watta ɗiɗi o salmina watta ɗiɗi o salmina o fowto ɗon kadi ha non o watta waɗi e tatije ɗo woodi famirɓe noon ana tokkidirgol nayi ti salmina tokkidira kadi nayi salmina no tokkidira tati kono zahiru lafdu on kono ko tokkidiraɗe kono mana on mo semidiriɗe kowoni tun ɗe ɗiɗi e ɗiɗi je arane ɗen o salmina e ɗiɗi on tun o hawto kadi o habbirana kadi ɗeya kono so heɓi nayi on ɗon ko fowtoto so wattoya noon ɗeya oɗo hadis holli hon ɗum holli wonde witri no waɗe darɗe tati kono kon tigi jokkidirɗe tatino wota o jooɗo ha ka tamme mbaadi on tigi waɗgol ɗiɗi o jooɗo o tayyo hara o salminade o immo o adda wotere o tayyo o salmina hara ko witri o faandi ɗum ɗon no haɗa ko waɗi haray o ƴettiri wa futuro haray o ƴetti mbaadi futuro e hoore na futuro woni juulde o wi wata juusu hadihi athalathu bisalamayni no sella kadi ɗeɗo darɗe tati ɗe waɗane salminagoji ɗiɗi ɗum o waɗa ɗiɗi tayyo o salmina o watta wotere o salmina no andirɗen noon no wowirɗen noon enen mawɓe meɗen fuuta li anna abdallah ibn umar sabu abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kana yusallimu min rak'atayn hatta ya'mura bi ba'di hajatihi abdullah ibn umar no filli ɗo o wi kana o laatino ko yusallimu himo salmina min rak'atayn darɗe ɗiɗi tawitiri o juula ɗiɗi o salmina hatta ya'mura bi ba'di hajatihi ha woni o yamira haaji makko ne addani ɗo ndiyam yara addani no hunde kaari waɗanin ɗum ɗo an yehi waɗa ɗum ɗa ɗum woni ko fanda e mum kon holli wonde no wawi sendigol hakkude darde wotere nden e darɗen ɗiɗi salminago non so salmina kadi ka wotere wata juusu sardan bitashahhudin wahidin wa salami wahidin no sella soggugol ɗe tatino waɗoya tayya goto salminago woto ɗi hadisi aicha radiallahu anha sabu hadis mo nene men aicha filli kadi fahin o wi kana nabiyu nelaɗo allah sallallahu alih w sallama o laatinoke yiwtiru bi 3 himo waɗira witiri darɗe tati la yaqudu o jottako illa fi akhirihinna sinaka sakkitinde majje o waɗira witiri darɗe tati ɗen darɗe tati o tolata ko sinaka darɗe sakkiti jokkane ha kan
sakkiti ɗon o jooɗo tawiyo o salmi. Yimɓe go poɗo ndiri fi ɗum andi neɗɗo fayda ko anda kon ara welatama ko ɗum ɓuri heewi. Ko ɗum woni neɗɗo yo yanyu o fof gandal makko, yo yanyu ko andi ko. Allah tagi neɗɗo o anda o wowa kon haray o koɗum e makko haray no mettamo. Oɓe sonki ɗum goɗɗo waɗirani ɓe waɗi witiri darɗe tati o jokkidiri o salmi tawi ko nafugol suuma woni sonko woni gere seeɗa piraka ka joni wi addani men ko ɓen anda min anda ɗum wattake sonki ha ɓe noddimi inni no waɗe de kono an almamijo so andi yimɓe ɓen ɓe anda ɗum ndeɗa waɗa daɗɗanɓe taw andina ta johiri yimɓe ɓen hunde nde ɓe wowa ɓe anda few hayso tawi ko sunna hay ton sunna o na ɗum ɗon tun sunna on no waɗireni no waɗireni kamɓe wowiri o sunna ɗo no moƴƴi ka andinaɓe kadi ɗum ɗa kadi ko sunna kono honno andiritaɓe na mbaƴƴingoɓe tum waɗnaɓe fippu nde wote pratique sensibilisé ɓe taw halanaɓe daron ɗo ɗum ko sunna ɗo hino hadis on ɗo joni noon miɗo faala e waɗen mo haysi ko nde wotere so Allah jaaɓi janggo e witiri o en waɗa e mo darɗe tati jokkinirende waɗa tahiyatul jaw tahiyatul mawdu ɗon ko woɓɓe goo tun woɓɓe contesta kan ko ettira woɓɓe goo sa waɗi koɓe faalaka kon ɓe holle wonde ɓe faalaka kono ko ɗon ɓe faalaka ɓen ɓe dartotoɓe ko ɗon ɓurta fanɗude dan si tawi a anda ka l'islam sa yi goɗɗo waɗa hunde nde a wowa few wota sonko andimo honto dali honto cippuɗa ha waɗa so addi dali selluɗo samina wa ata ala ko wawɗa ka dina wona ngesa goɗɗo wona kanko jeeyi ɗum monopole ataki few monopole ala ka dina few ko woni dina ko dali si nelaɗo waɗino gasi ɗum ɗon feere fi on en tawali mawɓe men no waɗa ma fi an ɗum welatama ma fi an ɗum gasa intérêt ma ala e ɗum ɗo ɗum ala hatta wona diina nelaɗo waɗino wallahi woni diina a wawata wiide ɗum hannde kanna diina few ko ɗo yimɓe ɓen jogii faljene haɓɓitoto kañum kono andiri noon ene wowiri noon joni noon kon tigi andi kon no fandi ha no barkini hafi mutaki hay seeɗa ko beru ko wowi kon fina tawa on no tawri yimɓe mumɓen no guerɗo noon haɓɓito ko ɗum ɗum anda no yaaji wonde e masala goto fi foyguindinal ngol ɗen Allah addana en noneji joni noon tawa an ko o none ɗo tun ko ɗum ɗo tun annduɗa ɓayi ko annduɗa kon ɗuuɗa wota woni e dartagol yimɓe ɓen sina ɗum anduto joni ko annduɗa kon ɗuuɗa sabno sa e dartuɗa joni hunde tawata fof puno andi ɗum ɗo no selli wondani ɓe kadi hay ɓe anda Allahu akbar idan no sella waɗirgol noon o wi wala tusalla bi tashahhudayni wa salamin wa wala o wi ɗo witiri on juulirtake ani darɗe tati tayyaji ɗiɗi salminago wo hatta la tushbiha salat al maghribi fi wota nanduto e julde futuronde wagadi naha sallallahu alayhi wa sallam dhalik nelaɗo no haɗi ɗum hadith mo ɓe waɗi ɗo wonde ko daro futuni yaltirimo kañum hakimu naysaburi kañum ka mustadrak makko e imam al bayhaqi ka sunan al kubra imamu dara kutuni o wi filliɓe ɓen o inni kullum thiqat ɓe fof ko ɓe hoolaɓe hakimu naysaburi wi ko sahih ala shart shaykhain wa wafaqahu dhahabi qala ibn hajar fi al fath isnadu ala shart shaykhain hadis on mo selli nelaɗo haɗi juulugol witiri juuliramo mbaadi futuro waɗa ɗiɗi tayyo aɗa salminade immo adda wotere kadi tayyo salmina wa yajuzu al witru bi 7 raka'atin wa bi 50 la yajlis illa fi akhiriha no sella waɗirgol witiri darɗe jeɗɗi ma darɗe joyi bal darɗe jeenayi kono on ti jottako sinaka sakkitode hara o joɗaki sinaka sakkitode no sellira noon li hadisi Aisha radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu yusalli min al-layl 13 raka'atan yutiru min dhalika bi 50 nelano juulano e nder jemma goto darɗe 13 o waɗira witiri e nder ɗen ɗon 13 darɗe joyi o wi la yajlisu o jottako fi shay'in e hunde illa fi akhiriha si wona ka lannorɗe darɗe joyi ɗe waɗiri wita oɗo hadis holli ko Aisha wino to ko nelaɗo ɓeydade hoore darɗe 11 wona e suumaye wona e ko wona suumaye wonde on hasru ɗon o boniɗo jogitiɓe ɗon ɓe inni ɓeydatake ka naafugol e suumaye e hoore darɗe 11 Aisha hadis makko on ɗo holli mo juuɗano 11 idan ɗa ko holli ko biru kanko ko andi ko on hayi ɗon o holli o falji Aisha ko falji o wona nde makko masuma wona o nela falje o wi ɗo waɗi hadisi ummi salamata e hadisi kadi mo ummu salama filli radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi 7 aw bi 5 la yafsilu baynahunna bi taslimin wala kalam oɗo hadis kadi ko ibnu majah woni ko fillimo cheikh al albani ma kadi sin musel o wi nelaɗo laatinoke sallallahu alayhi wa sallam himo waɗire no witiri darɗe jeɗɗi ma darɗe joyi o sendidirta hakkunde darɗe ɗen ɗon salminago ma haala mana o jokkidireɗe e fof majji darɗe joyi ɗen e fof o jokkidireɗe ha ka jowa ɓere o jooɗo ɗon o tawi o salmina ma o juula ɗe jeɗɗino
o jooɗo o tawi o salmi. No ari e mbaɗiji goo wonde o juula nayi o jooɗo o tawi hara o salminaani, o immo o adda wootere o tawi o salmina. Ma o juula ɗe jeego o jokkidira ɗe jeegono, o jooɗo o tawi hara o salminaani, o immo o adda wootere o tawi o salmini. ɗi mbaɗiji no ari hadisaji goɗɗi goo ɗum noon o addari ɗo kanko walli fiiɗon ɗo. En andi jaka witiri ko ɓuri fande kon ko darde wotere. Juldande wotere wanni ko witiri hara woni witiri. No sella o waɗa darɗe tati o jokkidira, no sella o waɗa darɗe joyi. Joni o naafa ɓen wo ko Allah tagiren mo yo naafa. O anni joni miɗo faala noon wadde witiri, o juurɗe darɗe joyi jokkidira tawi o salmina. O anni yo ko ɗen ɗon joyi fof woni witiri o. Ma simo faala o waɗa jeɗɗi, o anni o ɗen ɗon jeɗɗi fof woni witiri. Shafi o naa eɗen jeeya, shafi on ko naafuno ko o ɗiɗo salmina ɗiɗo salmina ɗiɗo salmina ha tuma o ronki o woni joni wadde noon witiri. O juura darɗe jeɗɗi jeɗɗa ɓere o jooɗo tawi o salmina. Ɗeɗo darɗe jeɗɗi ɗeɗo woni witiri. Sellira noon fof أرى إلا على مود طيب. المسألة السابعة الأوقات طيب نتوقف هنا إن شاء الله لأن هذا الباب يحتاج إلى بعض الشرح. طريقة الله سبحانه وتعالى يلا فاهم دينا كان فاهم سدد وأسكاي كان قلت لكم فاهم لكم جبنا كون يقول لكم فوق ويافن كون يفرج لكم ولا ملا بناتا بالجنة ولا بعد من هو بقى أسكاي بطل موت يقول يقول جدنا وهو يقولنا إنك ومن دينا ما دولة ما دان جل كان ما كان يافن مقدم بمفعول الدنيا جميع آخر دعوانا الحمد لله العالمين صلى الله وسلم وبارك. بينو بلندي بيني و زمان من دو waray kuran on no woodi fewndo wo fewndo minti be no addino fi ayi sa'atin wa ayi daqiqatin ka joni o kuran no woodi fi ayi sa'atin aw wa ayi daqiqatin yantahi al-laylu wa yabda'u al-fajr. Tanni ko e sa'a hombo e miniti hombo jemma o lannata fajiri ni fuɗɗo, mana ko fewndonde fajiri feere ɓay haray no henti jalde ɗo ko be wallitore hisab calcul hisabul falaki ko yimɓe ko technologie on Allah waɗi kon addi fewndo ɗo satellite ji wondi dow gaaɗi ɗi hollay fewndo honde haray fajiri ni feere. Ɗum waɗi naftora may ɗum ɗon andugol waktuji ɗin fof honde waktu on naatata. waɗama calendrier ji ɗin inotake 100% ko ɗi holli kon wonde ko fewndo fajiri feerata, fewndo fana fuɗɗoto, fewndo alansara fuɗɗo, ko fewndo futuro fuɗɗo, ko fewndo geje fuɗɗata, fewndo subaka fuɗɗata, holla wonde 100% haray ko gonga faljira lami. Kono ko gandal molanangal gollitira, ko gandal molanangal gollitira no wawi jopede hoore ɗon, no wawi tuginede e calendrier ji ko holli kon joni ɓe holli joni masal fajiri ni ko feerata ko 5h25 émission no moƴƴi ɓeyden ɗon wona minti joyi ene joni 5h30 on tigi fof ɗon juura ɗon rakato fajiri. Woodi woɓɓe goo ɓe sabtini e ɗum ɓe hoolaki ko waɗa ko kamɓe noon ɓe addali lonto ɓe addali hay hunde ɓe ha goɗɗo goo wakkilike wigol ɗo o ene Konakiri ɗo men da o winni mi sikko duuɓi 12 o en juulali subaka on fewndo ka subaka juuli o yo Allah yaafa komin o wonani koye nanema goɗɗo wonani o yalto hewtimi ɓeɗo gayni darsu gara ɓeɗo faari ɓe heeɗi yeeso o inni wo min ko ɗum woni dalilma o inni ko ɗum ɗon ɗo o wi puisque ko yimɓe ɓe mahi koye hoore ɗi calendrier tawi min ni joni wallu en heɓe ɓorde ɗo heɓi yeeso juulen subaka on fewndo subaka on joni ko honno andirten ɗo fajiri ndin feewi min no anda law ko daarete ka nangue fuɗɗirta ɗon si ɗon fuɗɗike hentade tawa ko ufuqi ni wona ni hentora ni tum bere jemma ni ɓe inna sarhane addi ɗon ɗon wona ɗon ɓe inna alfajiru kadi fajiru sadiq on ko ni ɓay nangue no yaltude ko ni kangue fewndi ɗon ko ɗon ɓurta jalbude yara noon ni min ɗo noon ko ɗon waɗa tahdidu tabi wonde fajiri ni feeri ni joni anda e nder hitande nden fof feppa naawi ko joni fewdo ka fajiri ni feerta ɗon e ndu lewru ɗo ko fewdo ɗon kadi lewru aron ɗum e artoytoon ɗum e artoyto ɗum ko fewndo ɗen andi hakkude fusuluji ɗi nayyi hakkude dabbude setto ceeɗu e ndungu haray différence no woodi mayelano ad leydi no tournita noon tourna e woño tournu e arta wattani wonay nangue tawa e fewndo ko ningue fewndu arta ma ko hoore ɗo sifano ɗo min ɗum fof tenaɗo noon e compte taho si addanamen noon ko fewndo honde fajiri ni feerata hara men juula e subaka on fewndo ka fajiri ni feeri o tawi jawabu ala o wawata wadde ɗum yimɓe ɗo mum yahdi mum no wala yamuno ko yimɓe koko maha ko ɓe arta ɓe liɓa kamɓe no ɓe mahata sa wiyay ɗum ɗo moƴƴa addu lonto addu lonto sa jaɓay gorore juuɗe pay bobo a jonnamo tagalle idan ka raɓɓiri ɗon ɗiɗo joni application ji waɗaɗi ka téléphone ɗin ko yowdiri e satellite ji ɗi no wawi tuguinede hoore ɗum ɗon ko Allah wi ko fattagulla masatato huule Allah foddeta beru ko marɗen feere ko maho ɗum ɗon e kalandireji ɗin nasta'anisu bi hada wona atamidu ala hada wona tawakkalullahi on to si ɓeydi seeɗa haray Allah ala ɗo e heɓude ko ɓuri ɗum ɗo wonande woɓɓe ka caɓe haray jemma ñalma fof no yani courant no woodi a wata andude ko holto nangue holto fajiri feeri ma feeraɗum obligatoire joni en woni mutarruna an nasta'mila hada min an-nawazil ɗum ɗo ko piiji yantuɗi kesi ɗi ala
lana on tuma turki Allah subhanahu wa ta'ala hawri sawa na wa do sida do ko wonde yomurde do peran fajiri ni ihtiyat yani renta gongol ha fay woni pellet woni bedi sir do ko dirnugol yes kita non ko dartagol ka sullagol donc ko nattirgol ɓaawa mana ɗon ko yo on tigi accu heedode heɗɗango hakkunde mum e peeral fajiri ta on tigi ñaamo ha inde joni nani ɓeyni asratu harina noon ka rentagol nawde ma dagata ko on tigi ñaamo ha ɓeyni asratu harina noon kono ma waɗa imsaki yattude ko ɓe addata ko liigo gaddata ko ɓeyna sullagol ngol ko ha olere ɗo huntagol ngol ko fuɗɗo ko olere ɗum yani so on tigi acci ka sullagol seeɗa aɗo hewtugol kaɓe wiiɗon maka kalandirji ɗi wiiɗon ko ɗum noon ɓuri moƴƴude ɗum wiyete ihtiyat woni hiwgol accugol hima aɗa yaala hewtoy ka frontiére ani sa faala ka yawtugol keerol hakkude ma e kawtal ma ta yaw ha ka borno accu ganin borno on seeɗa aɗa hatta ɗon wabillahi